ni inkuru y'agahinda ndetse n'umubabaro bikabije, ariko nanone ni inkuru yamamaye muri ino minsi, by'umwihariko iminsi nk'itatu turimo uhereye kuri uyu munsi. Ni inkuru yababaje benshi, ikora ku mitima ya benshi, gusa ni inkuru yakijije na benshi kuko ari imwe mu zarebwe cyane muri iki cyumweru, ndetse byashoboka yuko ari nayo nkuru ya mbere. Ni inkuru igeze ku rwego rwo kurebwa cyane nka filime nshyashya yategujwe na Netflix, ikaba yasohoka igashyirwa hanze. Iyi nta yindi ndavuga inkuru ya Jessica Radcliffe ndetse n'ifi ya orca yo mu bwoko bwa dolphin. Iyi ngiyi ni inkuru rwose yagiye icicikana hirya no hino ku kigero cyo hejuru. Ndakeka niba nawe ukoresha imbuga nkoranyambaga, ukakoresha imbuga nka Instagram, Facebook, YouTube, ukakoresha imbuga nka TikTok ndetse n'izindi zigiye zitandukanye navuze, ndakeka iyi video yamaze kukugeraho, ndetse atari ubwa mbere waba ugiye kumva amakuru yayo. Gusa uyu munsi reka unyemerere tujye imuzingo tumenye iby'iyi nkuru. Ese ubundi ni ibiki utaruzi? Ndagushimiye kandi ngwaye ikaze wowe ukurikiye Iwacu Topic. Iyumvemo ikaze ubundi tubane muri kino kiganiro. Nkwaye ikaze mu muryango mugari wa Iwacu Topic. Nkwaye ikaze mu isi y'ubucukumbuzi. Nkwaye ikaze ku muyoboro mugari w'ibyegeranya n'iwacu mu Rwanda. Ibuka gukanda subscribe igihe tugiye kubana muri iki kiganiro nkaba ndi fixe. Ku ikubitiro ngira ngo niba uri mu barebera cyangwa abakurikiranira imbuga nkoranyambaga hafi cyane, ngira ngo wabonye video ya mbere yagiye hanze. Imwe muri video za mbere zasakaye ni video yagaragaye umunyamakuru wambaye neza, ubona yuko ari umunyamakuru w'ikinyamakuru cyangwa igitangazamakuru cyiyubashye ndetse giteye imbere mu buryo buri moderne cyangwa mu buryo bugezweho, yicaye imbere ya ekara nini. Yari umunyamakuru wicaye ababajwe cyane n'ibiri muri ekara, aho muri ekara harimo amashusho y'ifi ya orca yo mu bwoko bwa dolphin itamira umukobwa, bigaragara yuko bakinaga ikamuhekenya ubundi ikajya imumanura mu mazi yongera imuzamukana hejuru. Iyi ngiyi rero niyo video yari irimo inyuma. Umunyamakuru yatangaje yuko ari umukobwa utarengeje imyaka 30. Avuga yuko amazina ari Jessica Radcliffe. Avuga yuko yari umutoza w'inyamaswa zo mu mazi, by'umwihariko ifi ya orca yo mu bwoko bwa dolphin. Avuga yuko bari inshuti cyane, yayeguriye ubuzima bwe kugeza aho yakaniye nyina kuba yahashaka, kubera yuko bavuga yuko ageze mu gihe cyo gushaka ariko atari gushaka umugabo, ariko we akavuga yuko ibyishimo bye, umunezero we ndetse n'akazi ke abikunze cyane cyane yuko ibyo byishimo avuga biri muri ubu buryo bwo gukorana ndetse no kwitozanya n'ifi ya orca yo mu bwoko bwa dolphin. Uyu Jessica Radcliffe ni umwe mu bakobwa bari kugarukwaho muri iyi minsi, ariko se ikintu cya mbere twakibaza, Jessica Radcliffe ni uwa hehe? Jessica Radcliffe by'ukuri yakoraga aka kazi cyangwa iyi nkuru ni igihuha? Tubimenye kare. Niyo mpamvu rero nanjye ndi hano kugira ngo ngusobanurire ibya Jessica Radcliffe. Iyi yasakaye ivuga yuko ari inkuru yabereye muri Pacific Marine Blue Park. Bivugwa yuko iyi nkuru aho yabereye yari mu gitaramo nk'uko byagaragaraga ku mashusho. Bivuga yuko ari inkuru yabaye ari muri bya birori cyangwa se iya mihango yo kunezeza abantu, aho twabyita imyiyereko. Uyu Jessica Radcliffe bivuga yuko yatozaga iyi fi ndetse yarakoranye nayo igihe kirekire cyane, ariko bakavuga yuko nabo batamenye impamvu iyi fi yaba yarivumbuye ikaba yamuruma. Bamwe mu batanga amakuru bavuga yuko iyi fi ishobora kuba yarahumuriye n'amaraso, kuko bivugwa yuko Jessica Radcliffe yaba yarari mu gihe cy'imihango, iyi fi ikaba yakurwa n'aya maraso afite ikamuhekenya, cyane yuko izi fi zo mu bwoko bwa orca zikunze kwataka mu gihe ziri mu mazi, ariko ntango byari bikunze kubaho yuko izi fi zakataka n'abazitoza. Iyi nkuru kandi yakomeje gusakara irakwirakwira cyane, akaba ari nayo mpamvu uyu munsi twashatse kuyivugaho, ariko ni kenshi hagenda hakorwa inkuru nk'izi ngizi, izo nkuru zikazaba ibihuha. Niyo mpamvu ngira ngo uyu munsi utege amatwi. Ikintu cya mbere nabanza kukubwira nuko iyi nkuru koko nibyo, ntango wabyibeshye niba wamaze kubikeka iyi nkuru yari igihuha, ntango ari iya nyayo. Ese wakwibaza ngo byagenze bite? Byaciye mu zihe nzira ngo iyi nkuru ya Jessica Radcliffe ikorwe? Ariko ikintu cya mbere nabanza kukwibutsa nuko turi mu isi y'ikoranabuhanga. Ikintu cya mbere nabanza kukwibutsa nuko uyu ari umwaka wa 2025, aho abantu bazi guhimba video zikaba ari realistic, hahandi iyo uyirebye ubona iyo video koko ari video ya nyayo bifashishije ikorana buhanga rya AI.
cyangwa se ubyite artificial intelligence. Navuga yuko ari ubwenge butari karemano, ahubwo ari ubwenge bwikorerwa n'abantu, bakaba babasha gukora ibitandukanye, gusa weho ukaba utabasha kuribanyuzamo ukoresheje amaso yawe. Iyi nkuru ya Jessica Ratcliffe rero, icyambere nakubwira nuko Jessica Ratcliffe ntawigeze abaho. Ikindi nakubwira nuko Pacific Marine Blue Park ntayigeze ibaho, ari naho havuga yuko habayeho kuba harabereyeho iyi mpanuka. Ikintu twabanza kwibazaho, ese ni ukubera iki nyuma y'iyi nkuru naho twigeze tubona nka ba nyir'umuryango basuwe n'itangazamakuru? Twakibaza duti ko nta muntu wari uri muri Pacific Marine Blue Park yitabiriye igitaramo cyangwa se imyiyereko nk'abandi bose waba yaragize amakuru atangaza, waba warakoreshejwe interview n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, cyane cyane yuko iyi nkuru yakunzwe nk'uko nguku ibinyamakuru bigiye bitandukanye byerekeza aho iyo nkuru yabereye, bikaba byayisesengura, bikaba byaganira n'abari bahari, bikaba byamenya amakuru n'akantu ku kandi uko byari bimeze. Ariko ibyo ngibyo ntitwabibonye, twataye kubona video. Ahubwo nyuma yuko iyi video ikozwe, hagiye hakorwa izindi nyinshi zitandukanye hifashishijwe rya koranabuhanga rya AI, berekana uburyo Jessica Ratcliffe yariwe n'ifi ya Orca mu bwoko bwa dolphin, gusa mu buryo butandukanye n'ubwa mbere. Byanashoboka yuko weho umurikiye aka kanya utabashije kubona iyi video ya nyuma, ahubwo waba wabonye video ya mbere, cyangwa se ukaba utashije kumenya video ya mbere uko yari imeze, ukabona iz'abandi bagiye bakora bitewe n'uko inkuru yagiye yamamara. Iyi nkuru rero kugira ngo yamamare nta kundi, nyuma yo kuba yakozwe na AI igashyirwa ku mbuga nkoranyambaga, yasakajwe n'igitangazamakuru gikomeye. Igitangazamakuru cyayishyizeho byaje kugaragara yuko ari igihuha, aho ababishinzwe babikurikirana baje kwegera uwatangaje inkuru bamubaza niba hari amakuru afite. Inkuru ntibahise bayisiba, ahubwo nyuma yo kumaza yuko hari amakuru afite kuri iyi nkuru, bakoze iperereza ryimbitse bareba niba hari icyo babona. Iperereza ryagaragaje yuko Jessica Ratcliffe atigeze abaho, Pacific Marine Blue Park itigeze ibaho, ndetse iyi ceremony yari yabaye cyangwa iyi mihango yari yabaye nayo ngo ntayigeze ibaho. Ndetse begereye n'avugwa yuko ibyo byaba byakozwe nyuma hatari Pacific Marine Blue Park, ndetse nabo bababwira yuko nta mutoza bigeze bagira w'amafi ya Orca waba witwa Jessica, kandi nta zindi mpanuka ziherutse kuhabera. Iri perereza rero ryaje kurangira rifashe uyu munyamakuru, baramubaza bati iyi nkuru we watangaje uyifitiye ibihe bihamya? Nawe yavuze yuko nta bindi byinshi ayibonaho, ahubwo ikosa yakoze ari uko yabonye inkuru ku mbuga nkoranyambaga akaba nawe yayitangaza, nta bindi byinshi amenya. Ibi ngibi rero neza ni ibigaragaza yuko Jessica Ratcliffe ndetse n'ifi ya Orca yamuhekenye cyamwabonye mu mashusho imutanyaguza nta byigeze bibaho. Ntabwo yigeze abaho Pacific Marine Blue Park. Ndacyakomeza mbigusubiriremo kugira ngo byumve neza niba nawe iyi video uyitangiriye hagati. Ibi yari inkuru y'igihuha, ndetse ikaba ari inkuru yakozwe na AI nk'uko twakomeje kubigarukaho. Ariko se ni ukubera iki umunyamakuru nk'uwo nguwo yatangaza iyi nkuru akaba yayitangaza ari igihuha? Ariko se ni ukubera iki we yahubukira ibintu nk'ibyo ngibyo? Niyo mpamvu mboneye kukubwira ngo nawe utangaza inkuru, mboneye kukubwira ngo nawe ujye ugira byinshi ukora bitandukanye, ujye ubanza ushishoze, umenye yuko ibyo ugiye gusangiza abantu bari muri sosiyete runaka uri gutagetinga, umenye yuko ari ukuri. Ujye utangaza inkuru wumva nawe ufitiye ibimenyetso. Icyo ni icya kabiri ugomba kwitondera niba ugiye gusohora inkuru. Gusa ntabwo uyu munsi naje kukwigisha kujyanye no gusohora inkuru, kuko ufite uko ukora mfite uko nkora, ariko reka nigarukiye kuri wowe nkurikiye. Si inkuru wumvishe hari icyo yabigufashije? Wumvishe iyi nkuru hari icyo ikunguye bitandukanye n'uko wari uyizi? Ngayo nguko inkuru ya Jessica Ratcliffe ndetse n'ifi ya Orca bivugwa yuko yamuhekenye yaje gusanga ari igihuha. Jewe ndi Fixe, ninjye twakomeje kubana muri kino kiganiro. Ndagushimiye uko wankurikiye, uko waneza amatwi. Ngushimiye gukomeza gufata umwanya wawe wumva Iwacu Topic. Imana ikomeze ibane nawe. Ikiganiro nakagaruka. Ibuka ukande subscribe, like, share ndetse na comment.